Hello gagayam na imbag ngal daw iti tungkal maysa. Welcome kayo manan iti YouTube channel JENA ALMOITE drama. Ti official channel a pagapgapuan. Dagiti may re-upload a drama ama ng Bianang ken BIAG TI TAO. Ket manen kitawag ti suportayo diti channel JENA ALMOITE drama. Manipud man nga rod kinikapsat Boni saan napud no nagan tintay drama. Ngam sakbay ti amin makablawa mampay ni Leti Baldimor dita Kamantilas Urdaneta Pangasinan ken ni Joyce Ann Tamayo dita Hong Kong. Kastoy man ti kunani kapsat Boni. Dear Manang Bianang, sakbay ti amin kayat kumampay nga iladawan ti tsurak. Nakuttungak ken medyo basitak. Kat ti matasawak no kasano ti kinakuttong ko nakutkuttong pay. Dimteng tay tiyempo akasla na umaak iti nakuttong. Isa nagsapulak iti nalukmeg anang isukatak ken kuana. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Rino anak ko ni tatang iyo, pinanawan na kon. Anya? Napanan na? Si Muro ni si babae na. Anya? Naglukumot na di atatangan. Tila aramidin da. Surutan man di amam, kasaritam. Ay, wam, pagsubliya may di balay. Sa dino ay ti balay ti babae na. Isi kabangi pa nga barangay. Asi nagkano ti skwilaan. Nagtangaan kano ti dwa nga store. Kuyogan nak ti ito dok. Imbagada nga min kanyak no sa dino ti balay jay kabit na. Anda nang ito do kanyak kiday. O sige, mapitla ang arog tagrubatak na nang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama Channel. Paingad na kayo dito yung rinaw. Agawid kayo. Yawid mong tainam. Hindi kayo mangibabain dito. Tatang, anya ka din dahi tang araramidin nyo. Laklakayan kayon. Ngam kasta pala tiraramidin nyo. Bone, agawid tan noon yaman tinagkurangan wano nagbasulak pagkawanan mawamot ang buka basul ko kan ka. Palubusan na kaon piling. Uray talakay kan baketan. Gaputa kasla aktakungan ang nagkutong. Nagsapol kan itinalukmag abakat. Agawid tayong tatang. Sana nasaya at aramidin nyo. Sana ka po talakay kan bakit kayon kanina nang agat laklakain nyo latan ti agsina. Ad dakit di ko mga ginayat kayo Tama nula atawanan ti panagdinayaw. Agawid kayo kidain. Tama nga makita na kayo ni Beltrana dito. Basta glilipatan pilaing. Agyaman ak Boni. Kunak nurabrabak mula ti imbagam kanyak asinaamon di asawam. Noan niya ti imbagak tung pala Beltrana hanay. Kabukbukunan na kaon. Wani nga rod. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko Boni. Ay umay ka man. Pinagkatnakmutan Beltrana. Ay na, naglagan ka gaya matalaga Boni. Sang kaawit ka magayam. Ay kasanaw, kat natayag ka nalukmag ka. Kat siya, nakutong kan basbasitak ng musika. Kaimbag man ta kinayat nak nga uray nakaluklok maga. Daita nga raw, di kinayat kukin ka. Tana umaakaw iti nakutong nga asawa. Nagkutong nga agpay so di asawam. Kaslatakong. Wan nga raw. Jakman amaw iti dayja nga ex-kaw. Binaybayan na ti baginan. Nalukmagmat iti. Mahilig kagayam iti tsabian niya. Wine. Jakman amaw. Kay kayat kaw tinalukmag ababaay. No kaya rigan jay ex ko tinakutong ababaw. Kaya rigan mo tinalukmag ababaw. Anya! This drama is owned by JENA ALMOITE Drama Channel. Nay, anyat kukuha nyo na nang. Imulmulak man dagitoy dinawat ko asabsabong ijibangir apurok. Nay, sabong manan. Nagadut mo layo sabongan. Napunon ti arubayan iti sabsabong.
kano anya pa dita amulmula. Wan, tapno da pangibaw inga kiti imatang kwan ako. Dagito'y ti agas tila diingit nga impaay di amam kanyak. Ay, sabagay. Husto lang, tararamidan niya nanang. Kan plano ko matagtarakan ni ti baboy, kalding, nuang, baka kan manok. Anya, nagadon? Wana nakaw. Iso na lang tawang kwartak. Bastit mo di doldolin ko a kwartak. Kaya't ko nga ado ti pakakumikumaak. Kabaalan nyo nga raw, natarak na kita. Wan, nalakalaang. Diyak kaya ti maistambay, taglading itaklaang. May mayat no bisi akakanayon, tapno diyak masango tagladingit. Alang aron nanang. Ikan kayo ti paggatang nyo kara kita. Ah, ay, agpaiso anak ko. Uy, basta di yung parigatan ti bagiyo Aginanakay mo, sana puro trabaho. Wan, diyak baybay antibagay, tadyak kaya tagsakit, anak ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama Channel. Agsagana ka boni, tadagasan na kajay ka anakak no madamdama. Ha? Papanan bay? Sumurot ka mapan makikonstruksyon Tane, or-orayak nga agdisnudo ka nga agtrabaho. Ngam di ka matagkirinan. Ha? Di mo namnamaan ti pensyon ko. Narigat numang namna makalatan kanyak. Agtrabaho ka. Anya? Adosam ti mapan makikonstruksyon. Ti agasawa ag tinulong. Sana ya. Wan matkat di Beltrana. Ala, ingkag digusan. Kalpasan na mangan kan. Tamadamdamalaang dagasan na kan jay kaanaka. Hoy, bune. Agringkan. Aldawan. Oy. Ay, nasapan-sapay mat Beltrana. Nasapa nga. Lumawagan ni. Bumangon kan, tayong kaglaban. Naurnong manen timurangtan. Sikan at yaglaba na sumrikak pa iti trabaho no madamdama. Nagloko kan. Amom analok magak. Nalakaak amabanog. Marigatan ngagtrabaho. Napialakan ka at nakuttong ka. Naparagsit ka ngaggargaraw. Ala, agunay kantanay, aldawan. Lepasampay nga umuna ti aglaba. Sakan tumapan nagkonstruksyon. Ay na, nasakit ti sikat ko Nabanaw nga nagkonstruksyon. Odi, si kadaytan. Wine! Ayan, Mau! Adak dito'y silid. Ala, agluto kantanay, ada kukuak. Anyat kuko maya. Papaadua kiti kwarta. Ay na, naadik kan iti dayta nga online sugal. Ijam man dayta, Beltrana. Ay aguli mo ka man dita. Dinak malasan ni. Ala, ingkakat agluton, tamabisina kon. Para kadatamo lang na ito'y numanga bakak. Sana nasayaan dayta nga aramida. Wen, agsardeng agtumot lang numanga bakak. Subutak ngamin tinaipaabak ko, tasayang. Beltrana, agawidak man pa'y ijibalay dagiti anak kaw. Kailiw ko ngamin dagiti apukaw. Katapay nga rod ang nagdakkel tabag mo. Kwa, nagbalo na kiti pagsukatak Apay, umyan ka ni Jay. Saan? Duawon no, talo la siguro nga aldaw. Ay sana mabalin. Sana siyak tilukombo ni. Amo ka, maum-umakan kanya. Kayat nakon at alawan. Nay, saan mo No naaramid mo timang panaw iti asawam. Saan kanya? Ha? Di kagar-aramid po ni. Kalpasan anaalam ti kay kayat mo kanya. Panawan nakon. Inaklagi na tanay, nasakit ti sikat kaw. Uray adarik-rik na, pilitin nakmut ngamin ngagtrabaho. Ay pambarista ka talaga. Si kaman lati lalaki akasta. Nalaing agpambar. Masadutak ko nam kidia. Di ka pumanaw. Padasam ti pumanaw, tadakas ka kanya. Jaklaim pagaraw pakasta ti pudno nga ugalim, Beltrana.
Pambarang lagayam timpakita makinasingpet mo ididamaw. Kunamlan asino ka akasisingpetan ididamo dati agayan ayat. Ngamita, kasla kamutan tigray. Kasano nga roda kaya tenak ide no jak agin sisingpet alaman. Agsinatan Beltrana. Sana mabalin. One room war dito'y balay. Agtalinaud ka dito'y. Isarak amin atawa kan ridaw boni. Kastalat kalakanakan ka. Ti panangisinam kanya. Ha? Naglaing kan. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama Channel. Nadakalan na giti baboy yung nanang. Mabalinan nga ilakaw. Ano tiyag damdamag iti lako ababoy kanyak. Ay kat ala, ilakotan no adda gumatang anak ko. Anya plano yung ay no malako amin ababoy yaw. Gumatang akmanan iti tarak Nayunak ton tigatangag tapno adumanan ti ilakaw. Sige, na kayo ti makaam mo. Nadakkel pa yung dagiti kalding yaw. Wen, panglako mo laang dagijay tanay masikugman ang dagijay babaya kaldeng. Sige na lang. Kabaalan yung matgayam tagtarakan iti kalding kas kadababoy. Kadapay nga ron imawag itay. Gumulpi ka no gumatang iti native amanok. Ala, ilako yung dagijay. Tamasukatan tumanag. Wena, adomotan dagitagit itlog. Ay, Wayne. Kumusta nga tamot ni tatang iti sidong di simurutan na babae? Diyak mo awan damag ko kadakwadan. No kasta linipat yun ni tatang, nanang? Diyak tama malipatan tamam ka nga road. Ngam nabayagan na nakamubunak anak ko. Awanan tinasakit abakrang ko. Naklon ko ti panang panaw na kanyak. Hello, Piling. Apay ngay mawag ka bunay. Anyat masapul maw. Tulungan nak ko ma. Umay nakalaan dito'y balay ni Beltrana. Kaya't kaun apanawan. Kaya't ko na sinaan ngam di nakmet palubusan. Tengedin naklaunay mat ni Beltrana, Piling. Ang sakbay na sore iti amin. Agpagpakaasiak, tulungan nak. Anya ko magbibiyang ko kang ka. Sininaanak nga rudan. Binanawan na kon nga asawam. Tas imurot ka ni ti babaem. Sa itawag-awagan nak. Pakawanak ka din Nagpakawanak matkan ka ni di kalman iti text. Apay di mo nabasa di text ko Ayawan ganas ko amang basa. Ay sorry ka din Piling. Sikati kayat ko ang makadin na bayat ti panaglakay ka. Ikaw ang gusto kong makapiling, Piling. Ay, awan pakibiyangak kang kang kunakmay. Manipod din sukanak. Pinunas ka matan iti puso kan panunot ko. Piling, ay ayatin ka. Nasingsingput kagayam nga dayaw ngam ni Beltrana. Sige, bye. Hello, Piling. Hello. Awanay. Kasano nga ta na ito yan? Diyak kayatan ni Beltrana. Kaya't kung tagsublikan ni Piling nga asawak. Anya ti aramidag. Apay alimlim tagdagita matambo ni. Nagsangsangit ka. Sinangitak ti sitwasyon ka. Ti kasasaad ko iti sidong mau Beltrana. Apay, anya ti problema iti panagdenata. Ang sinatan, kaya't kaun nga ilintag ti bidot ka. Isa palubusan na kuman a pumanaw. Di kan ay ayatan. Kasta? Ay, agpungot ka man ay. Kunak mo't adi ka agsasaoy iti pakabusurak tapumudot tilapayag ko. Kastala ka na yun ang aramidam kanyak. Kita man to'y buok ka. Naging pisan, kapoy ti kapupungot mau. Ganabam Kunak nga bin ngagpakalbo ak ngam di mo matkayat. Ay saan? Agpakalbo ka?
Anya ngayon ti pungutakan ka, dorbab. Ay, hindi ladamo singipot ka. Gamit di agbaybayag. Rimuaran ti pudno nga ugalim. Nakalas ti aramid mau. Basit la kamalik kabilan nakadagaws. Ay, kat lumaban ka. Ano ka ba alam? Gaputa nakuttong kastalatan ti aramidem kanyag. Gaputa dakkel ken nalukmeg ka. Amom nga may nga awan ka baalaken ka. Isa natured ka mangis ismol kanyak. Kasano? Iparupam launay ti saan mon apanangayat kanyak. Naupayaken kan. Kapoy tinagalas nga ugalay. Saan aya ati agasawa? Kat saan la ati napintas nga ugali ti ayatan na. Ayatem pati tinaalas nga ugali na. Kasta ti agasawa. Makaayayat. Ore awan. Nita! Ay, natabuok ka. Agyaman ka. Tapungutlat aramidakan ka. Numapunuanak, ligisan ka akas lakotong. Hello, tatang. Nakalagip kayo mat ngimawag. Rinaw, anak ko. Umaydak man alain, iti balay ni Beltrana. Pang-aasyaw. Ha? Apa yun? Yak kayatan ni Beltrana. Nabayagin akayat ko sinaan. Ngam di nakpalubusan. Kaslak labalod dito yan iti pampamayan na. Anya? Inawagak edi ninanang mau. Ngam di nakmatpagan anaw. Di nakpampansinay. Tado nga minan ti pakakumikuman na dito, tatang. Ado, nagtimula kan dingwan na apangibukbukbukan na iti atensyon na. Tulungan dak, anak ko. Umaydak iyawin. Pangasyaw. Kanayon nakakabilan ni Beltrana. O sige, kasaritak ni nanang, nonyat makunana, tatang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama Channel. Agbabae, kalpasan na agpariskyaw. Ada ka kastan? Amangan no marigatan idyan ni tatang, nanang. Amangan no pudno akab-kabilan jay babae na. Kat lumaban na. Limal lalakyan nga awan baal na. Dakkelimot nga main kan nalukmag a babae jay babae na. Sang kabit-bit na lang ni tatang Kagungguna na Ganaban na Apitan na tibungat aramid na. Nanang. Adakan ka no tulungam. Ngam no siyak awan ganas kaw. Awanan pakibiyangak kang kwana. Kano mariskiom. Pag naida mo ni Jabalayaw. Sana dito balay. Tadyak kayat nga awatanan. Anya? Naimbagang orasyon, nana. Ada ka din ni tatang? Adamat. Apay ka di? Kwa? Umay ko kumasukuran. Tada ngamin okasyon ni Jibalay. Kasapulan may ti presensya na. Sige, ngam ko ka. Dua kami nga umay. Ha? Sanay. Di kan sumurot, Beltrana. Saan da ka akasapulan ni Jay? Nakarit ka itang agsasawa. Gapota at datoy anak mo. Kunamatlan asino kan agsasaw. Awan karbo nga mamang lapod kanya kiti sa di naman nakayat ko apapanan. Saan ka nga asawa? Saan asikat ti legal nga asawa? Ha? Alan na. Ikuyog konti amak nga agawin. Agsublin tumot lang ano pa. Ala, makamuka. Ala, yawid mo lang tamam. Total, sa duto mo lang. Nagrawat pa'y. Nagkutong ngam nagrawat. Hello, Pileng. Kumusta ka? Nasaya at lata always fine, Bune. Sakit saan na fine iti sinong na niya Beltrana. Sorry manan awan. Pakawanan na kuma no nailaw anak ang nagbabae. Agbalbaliw akaon. Nasayaat mo nagbalbaliw kan.
Kan may sarumbang lang agbalbaliw kan, talakay kan. Wen nga raw. Iso sorry talaga. Wen, napakawang kan. Ngam sure, itajakon kaya ti adda kabalay na. Ha? Nairwama ko ngagmay maysa. Saan nakakomportable no adda kadwak dito'y balay. Ay, apay nga ay. Kat balay tamot adwa na ito. Wen, ngam dakdakkel malat gastos ko dito'y idinagabrodak. Jelas ang Apollo ayero tenshare mo ide. Ikatam ano kaya mo? Ha? Ala, pumanaw kan. Naragsaka kon kadagitay aywan nakamula kandingwan ko. Rik na tibo nga tinaramit mo kanyak. Di ka madanagan ta napakawangkan. Angam, saan ka na maawat dito'y balay, bunay? Ala, ano saan nyo ti agna dito balay tatang? Pasensya kayo, no naariwawar iti apo ko yun o nagduma. Ay waman jay inam anak kao. Ibagam taawatin nakmanain. Inay ayo koon. Nakipagpakasyak pa ya. Ngam talaga natangken ti panggedeng na. At dan samot ngamin lalaki nan. Iso adin akon kaya at anak kao. Sana maramid ninanang ti kasta. Dagiti dingwen na ti love na itan. Jak maumang agkidaw iti pamakawan iti inam anak kao. Patsyag mapakawan naktumot laeng. Wana, ay aywan nyo lata ni nanang tatang. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama Channel. Hello, Pileng. Inyagan kay ti ukraken saba. Paboritom na kita. Saan? Ay, kagat-gatang kumatiti ukrakan sa ba? Kita amadagi jada jarabaw ti lamisaan. Kagap-gapok ngamin ije palingki itay kay. Ay, Madadaal mo laeng, tasisyak lamangan. good. Irip mo na, Pileng. Ay, napuno mo, tanjarep ko. Yawid mo day tata na imbag lang abas tuyo. Ay, ne, addan tayo ruraya ka gumatang iti baboy ko. Malala, pumanaw kan bunay. Tanay, di ka masangaw. Di ka paspasali dito eh. Adda bisita. Kaslak lapimpiman no kasjaya mapanak iti sigo da balay mikan ni Piling. Tadinak matan pampansinan. Magisarita man ngan natamnayan. Uray kasano ti panangayayok kan kwa na talaga jakon maaluko itirik na amakisinubyan kanyak. Ngamuray no kasta sa anak lata mapukawan itinamnama. Namnamaklat ta amaawat naktumatlaang kat aganosak tadakkel tinagbasulak kan kwa na banag apagbababawyak. Alakastan, pagayam mo, Bonnie. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.